Zorana, danes smo pa eno zelo zanimivo temo. Kitajska ima veliko, ko bi rekel, različnih mnenj vleče nase, pozitivnih, negativnih. In tu zelo različni ljudje jo tako hvalijo ali pa grajajo. Pa že tako v osnovi je Kitajska velja za največjo komunistično državo na svetu, hkrati pa tudi največjo kapitalistično državo na svetu, kar je pa že v osnovi zelo kontradiktorno. Kako ti vidiš vse te zelo kontradiktorne stvari? Pa ja ih vidim onako kako i jesu, ja se nadam, zato što sam u Kini bila toliko dugo da sam vidjela i pravu komunističku Kinu, dakle u vrijeme kada nitko ništa nije imao, osim bicikla, moglo se posjedovati maksimum bicikl kao privatno vlasništvo. A onda sam svjedočila i tome kako se Kina pretvara u kapitalističko društvo i u kojemu se ima koliko hoćeš. Dakle, možeš biti i milijarder i imati sve što možeš zamisliti. Što je još puno bitnije je, vidjela sam kako komunistička partija zapravo gradi kapitalizam. Sada, je li to taj državni kapitalizam? Da, jednim velikim dijelom, samo što unutar tog državnog kapitalizma doista postoji ta privatna inicijativa, postoji to slobodno tržište na kojem se ne može reći da je isključivo državni kapital na njemu. Dakle, ta Kina koja je proglasila da će slobodno tržište u ovom razdoblju za nju obaviti posao koji komunističko netržišno društvo ne može, je tako strastveno pregrlila kapitalizam da ja nisam sigurna da ona više iz njega može izići u bilo kojem dalje smjeru. I nisam više sigurna niti da je komunističkoj partiji stalo da ona doista na bilo koji način se vrati toj utopiji komunističkog društva, dakle ostvarenju komunističkog društva onako kako je ono zamišljeno, dakle besklasno i bez privatne imovine i potpuno ravnopravno i tako dalje. Sve što sada vidim je da Kina ide upravo u suprotnom smjeru. Kina ide i legitimizirala je, ako ćemo na kraju krajeva, čak i klasno društvo, 10 različitih slojeva društva, što su, ako drugčije prevedeš, su klase. I mislim da povratka iz toga na nešto što smo nekada zamišljali da je komunizam nema. Sad, što je tu Kina? Komunistička država, odnosno komunistički jednopartijski partijski sistem definitivno jest, a kapitalističko društvo, tako da to dvoje idu skupa. Što mi je jedan disident koji je prognan iz Kine i koji se više ne može vratiti rekao, nekada smo se jako plašili partijske vlasti koja je mogla doći reći da si sljedbenik kapitalističkog puta pa te odvesti u zatvor. Ali nismo imali ništa. A onda je došao kapitalizam onda smo slušali o kapitalističkim državama u kojima se ljudi strašno plaše gubitka posla, a samim tim i svega. A sad smo mi u situaciji da se bojimo jednog i drugog i jedno i drugo nam se može dogoditi. Dakle, i partijske vlasti nam mogu zakucati vrata, a isto tako možemo stradati na tom slobodnom tržištu, ostati bez ičega u društvu koje je postalo takvo da doista niko neće nikome pomoći. Tu je taj aspekt nemilosrdnog ganjanja za vlastitim interesom, koje nije samo stvar sebičnosti, nego je stvar da je to tako, jer tako jedino moraš i možeš, je stvorilo društvo bez empatije. Recimo, če danes gledamo neke recimo zagovorniki socialističnih idej ali pa bolj levosmerjenih, so tukaj javno šolstvo pa javno zdravstvo kot dva stebra, katerim ne bi sledili. Kako je s tem dvema stvarema na Kitajskem? Kakšno je tam šolstvo in zdravstvo? Koliko ljudi je vključenih?
Da, Kina kako god da se zove socijalistička zemlja, ona zapravo nije socijalna država. I u Kini se nikada nije zdravstvo i školstvo nije postalo besplatno. Uvijek se je moralo plaćati nešto malo školarine i nešto za zdravstvo. Sada, u vrijeme Mao Tse-tunga je to bilo toliko malo da je bilo doista zanemarivo. Međutim, s vremenom je to postalo zanemarivo kada imaš dovoljno novaca, ali niti malo zanemarivo kada si, recimo, seljak koji živi od onoga što može na svojim komadu zemlje proizvesti, ali ne vidi puno keš novaca. A još je manje zanemarivo kada dođemo u grad gdje su različite srednje škole već, a da ne govorimo fakulteti, ako nisi upisan na listi najboljih, a hoćeš svejedno pohađati u školu, traže vrlo visoke školarine. I osobno sam imala kontakt sa jednim seljakom koji je obolio od AIDS-a tako što je prodavao krvnu plazmu. To je bio veliki skandal u Kini, jer plazma se može prodavati češće nego krv. A Kina je veliki proizvođač proizvoda od plazme i na tome zarađuje milijarde dolara. I onda su seljaci koji su, opet kažem, nisu gladni i oni imaju nešto, proizvode nekakvo povrće i nekakve žitarice, imaju kokoši i možda koju svinju, ali nemaju keš novaca, su prodavali plazmu, ne bili došli do, to se dosta dobro i plaćalo, a kako se ta plazma ekstrahirala iz krvi i krv išla u isti kazan pa se vraćala davaocu, ako je jedan bio zaražen od AIDS-a, dobili bi svi. I tako su cijela sela znala biti zaražena i jedan mladi čovjek, tada 30 i neku godinu sa 2 djece, je došao do mene da mi kaže da on ne može više plaćati školarinu, koja je bila 250 juana za obojicu u to vrijeme. 250 juana je, na primjer, nekih 20-30 dolara, ali možda $40, tako nešto, a ne više od toga, godišnje. Ali on to ne vidi, on ne vidi toliko keša u svojim rukama. Dakle, ponekad je ta školarina vrlo bitna. Kad govorimo o zdravstvu, tu je još teža situacija. Dakle, Kinezi imaju osnovno zdravstveno osiguranje, sada već je to prošireno i na ruralno stanovništvo. Ali, ovisno o tomu komu je poslodavac, toliko će moći si priuštiti besplatno liječenje, odnosno liječničke intervencije u slučaju potrebe. Sad, vrlo često su zdravstvena osiguranja takva da su te takozvane participacije toliko visoke da ti za jednu operaciju moraš dati par tisuća dolara, ne juana nego dolara. I to ne može svatko. Tako da je i to ne sasvim socijalno, ne sasvim, nego zapravo to nije socijalna država. Ali nekako se to previđa kada se govori o Kini i ne znam zapravo kako se Kina zamišlja izvana, kao zemlja u kojoj svi mogu dobiti sve što im treba, ili to je daleko od istine. Ja, več ali manj se dostakrat sliši, kot da je nek ideal bolj levo usmerjene države. Tudi nekdo, ki načeloma v Evropi volj za leve stranke, daje Kitajsko kot primer uspešne socijalne družbe. Socijalne sigurno ne bismo mogli reći, zato što, opet velim, ta socijala u Kini je prilično na bazičnoj razini, a da ne govorim u Kini koja se je obogatila, gdje su sad takve razlike između onih koji mogu i onih koji nemaju, da je, recimo, privatna rodilišta su napravljena sa posebnim apartmanima u kojima tijekom poroda svira posebna glazba
gdje su najbolji instrumenti, najbolji aparati, najbolji liječnici naravno, ali to košta negdje oko $10,000, jel? I ko to može priuštiti u kineskom društvu? Samo najbogatiji. Dok oni koji se rađaju u običnim bolnicama moraju pretrpiti kako te bolnice izgledaju. Vrlo, vrlo skromno, oskudno. Je da se to sada sve popravlja, to je isto točno, sve se popravlja i državne bolnice izgledaju bolje. Državne škole su vrlo često dobre, ali opet kažem, u državne škole se prima jako ograničeni broj đaka, a ostalo se može platiti i čak i oni koji naravno moraju se proći ispiti, ali te školarine su dosta visoke, mora se o tomu misliti. Dakle, predstava o Kini kao socijalnoj državi je u najmanju ruku jako djelomično točna, ali ja bih rekla zapravo skoro potpuno netočno. Kaj pa znotraj kitajskega društva? So tako ljudje, ki bi imeli mogoče bolj desničarski del, pa bolj levičarske ideje, sploh glede trga, socialne države, davkov. Se tudi oni tam recimo tako kregajo, kot so se pri nas na predvolilnih soočenjih? Ali je to čist druga zgodba tam? U Kini je, naravno, kao i u svakoj komunističkoj državi, su odnosi između lijevog i desnog malo pobrkani. Jel? Odnosno, kada u Kini za nekoga kažeš da je ljevičar, to je jako negativno. Zato što to znači da on vuče na ono što bismo vrlo precizno rekli konzervativnu stranu. A konzervativna strana u Kini znači antireformistička. Dakle, kad za nekoga kažeš da je ljevičar, onda to prvo aludira na vrijeme klasne borbe, velike kulturne revolucije, kada je biti ljevičar bilo sve. Jel? To je bio najviši, najveći postignuće, jedino što se od tebe očekuje da budeš ljevičar. I u kineskim partijskim dokumentima je čak upisano da je za Kinu opasnije ultraljevičarenje nego malo desničarenje. Sad šta pak u Kini znači biti desni? Rijetko se koristi to unutar Kine. Jel? Jedan za drugoga vrlo rijetko ćeš čuti za nekoga da kaže šta je desničar. Zato što se ne zna točno ni što bi to točno značilo, ali to nećeš čuti, na primjer, za nekoga koji je za potpuno slobodno tržište, jel? Za nekoga koji je za neoliberalizam. Nećeš čuti da je on desničar. Možeš čuti eventualno da je liberalan, možeš čuti eventualno da je protržišni. Kina ima svoje neoljevičare. To je sad druga kategorija opet. Neoljevičari su oni koji su već u 90. godinama shvatili da su reforme ovakve kakve jesu vode ka velikoj imovinskoj razlici. I doista ta se razlika samo povećava, ne smanjuje se. Dakle, bogati postaju sve bogatiji. Neću reći da siromašni postaju sve siromašniji, zato što je u međuvremenu Kina uspjela izvući gotovo cijelo svoje stanovništvo iznad razine ekstremnog siromaštva. Međutim, svi Kinezi će te upozoriti na to, jer ti kad imaš jednu crtu ispod koje si ekstremno siromašan, iznad koje nisi, razlika između onoga gore i dolje zna biti u nekoliko juana. Dakle, ako ti imaš prihod, ne znam, to ekstremno siromaštvo se smatra manjim od $2 dnevno. Ja? Sad ako ti imaš 2,1, ti više nisi ekstremno siromašan, ali nije ti se puno život promijenio. Dakle, siromašnih i dalje ima. Sad, neoljevičari su već u 90. upozoravali na to da tržišne reforme ovakve kakve jesu vode ka velikom raslojavanju i upravo ka tom imovinskom jazu, i doista Kina ima taj Gini koeficijent vrlo visok. Dakle, te razlike su visoke. Ti neoljevičari nisu previše popularni u Kini. Jedno vrijeme ih je bilo više, sada ih je manje. Nisu popularni
i vrlo često su oni istodobno, sad vidiš koliko to je različito od nas, i nacionalisti. Dakle, oni su neoljevičari koji se zalažu za to da se ne povećavaju imovinske razlike, ali za to da se nacionalizam jača u zemlji i osobito nacionalizam prema vanjskim, prema drugim državama. Jel? Kakšna je ta povezava, recimo? Iz česa to gre? Tako da se ona proizlazi još iz tvoraca Republike Kine, dakle republikanskog doba, kada su i onih prvih kineskih ljevičara koji su bili vrlo bitni za osnivanje komunističke partije, recimo Chen Daxiu, koji je isto tako bio za nacionalizam, zato što u to vrijeme pojam nacionalizma nije postojao niti u kineskom jeziku, niti u kineskim glavama. Kina kao carstvo nije znala za nacionalizam. Mogla je biti kulturološki, šovinistički okrenuta prema nekim drugim državama koje je smatrala manje civiliziranim ili barbarskim najčešće. Ali nije postojao nacionalizam. U prvoj polovici 20. stoljeća se je razvoj nacionalizma smatrao potrebnim zato da bi se formirala uopće nacionalna svijest i onda su uglavnom postojale kod tih kineskih intelektualaca ideja da se bude nacionalist prema vani, a demokrat unutra. Dakle, unutra da se demokratski rješavaju sve stvari, a da se prema vanjskom svijetu ponašaš nacionalistički, to jest štiteći svoje nacionalne interese. Sad tako i neoljevica je nacionalistička prema vani i taj nacionalizam je nešto što ne bismo mi pripisali ljevici u našim pojmovima. Dakle, nije sasvim jednaka ta podjela i mislim da ju je teško zapravo dosljedno i provoditi, a pogotovo ne ako govorimo o tomu kako se koji odnosi prema sredstvima za rad raspodijeli, jer po tome se prvo ljevica i desnica i dijelila i u Kini nema puno tih koji propituju privatno vlasništvo, ne? I koji bi zagovarali više poreze za bogate, odnosno za one koji imaju recimo velike privatne kompanije. Svi u Kini znaju da veliku kompaniju, a to znači veliko bogatstvo, možeš napraviti ako imaš zaštitu komunističke partije, tako da makar u jednom dijelu svog poslovanja ne plaćaš te poreze koji već postoje. Dakle, ne one više, ne nikakva zahtjev za višim porezom. Kina ima visoke poreze. I tu u tome rijetko ko zamišlja da bi porezi trebali biti još viši. A naravno sve ovo drugo je pod komunističkom partijom koja je vlasnik, dakle 100% zemlje, nema privatne zemlje, ne postoji zemljište koje nije u vlasništvu komunističke partije i onda sve drugo, kud ćemo dalje, kako ćemo dalje određivati u tom smislu lijevo i desno. Recimo v Evropi se sliši doskrat, da je tudi bolj na levi strani Kitajska kot primer države, kjer je državni nadzor dvignil ljudi iz revščine. Se pravi, ni prosti trg določen, ampak je država plansko določila, ampak se mi zdi, da se tle pozablja malo, da koliko ljudje tam več delajo. Tudi dopusta je bistveno manj, tudi delovskih pravic je manj kot pri nas. Ne vem, če bi bili mi, Evropejci, pripravljeni delati toliko, ko so Kitajci trenutno, za ceno takšnega uspeha. Upravo to. Neoljevičari su se digli protiv 996. Jel? To znaš što je 996. Ja. To znači raditi od 9 do 9 svaki dan, 6 dana u tjednu. I 996 je nešto što je bilo dosta uobičajeno, pa skoro do sad su se mlada generacija malo digla protiv toga i počela buniti da ne želi tako živjeti, ali vlasnik Alibabe, Jack Ma, je rekao da je to velika privilegija i velika prednost kineskog društva da ima sistem 996. Da, radničkih prava nema uopće, jer je Kina odlučila
još 1987. godine, kada je taj veliki partijski kongres, vrlo bitan partijski kongres, dao sva prava menadžmentu tvornice, direktoru tvornice i nikakva radnicima. I komunistička partija ima svoje sindikate, ali ako je taj sindikat pod komunističkom partijom, on ne štiti radničke interese, on štiti interese zapravo partije. A interes partije je da se nigdje ne štrajka, da nema obustave rada, da nema organiziranoga sindikata koji će tražiti pregovore o društvenom ugovoru ili već kako ga zoveš o minimalnoj plaći ili tako dalje. Toga ničega nema. Pokušaj radnika da osnuju neovisni sindikat je kazneno djelo za koje se ide na nedoglednu robiju. Dakle, o tomu svemu se tu i tamo govori kada se radnici počnu buniti, kada počnu izlaziti na ceste, ali to onda nekako se riješi, ali ne dozvoljavajući im da se organiziraju na bilo koji način. Ja, pa recimo, doskrat se vidi tudi, kako se Kitajsko pri nas izrablja za različne potrjevanje ideologij. Recimo na levi rečejo tisto, ko so že omenila, kako je država dvigala gospodarstvo, nekdo na desni bo pa rekel, poglejte, moraš delati 9-9-6, če hočeš biti uspešen. Se pravi, na nek način hoče implicirati, da moramo tudi mi več delati, če hočemo biti uspešni, tako kot Kitajci. Da, apsolutno. Činjenica da je Kina podigla toliko stotina milijuna ljudi iz siromaštva je doista neupitna i ne možemo sporiti da se to dogodilo. Međutim, ako gledamo kako se realno događalo, kako su se Kinezi vadili iz siromaštva, pa moramo reći da im je država pomogla samo tako što im je dozvolila da iz regija gdje su bili gladni i gdje su postojale obitelji sa jednim parom hlača, pa su se onda smjenjivali da bi izišli na ulicu, njih koliko god je bilo u kući, su im dozvolili da dođu u gradove doslovce nemilosrdno rintati za malene plaće. I tako su se digli iz gladi i iz siromaštva, ja bih rekla više svojim radom, nego što bi se za to moglo zahvaliti komunističkoj partiji. Da, istina je da je komunistička partija, to je država, omogućila da oni uopće sa sela dođu, jer se u Kini te migracije strogo kontroliraju. Mi u ovom trenutku imamo nekih 350 milijuna takvih, koji su trbuhom za kruhom po gradovima i koji obavljaju razne poslove. I sad u ovom trenutku je to puno bolje nego je bilo u trenutku kad je Kina bila u onoj velikoj ekspanziji. A istodobno kada su se ti omjeri siromašnih i nesiromašnih gradskog i ruralnog stanovništva mijenjali. Kina je sada pretežno urbano stanovništvo. Dakle, mi imamo preko 50% urbanog stanovništva, a manje od polovice ruralnog, što je dugo bilo obrnuto. I sada je to bolje zato što su se te plaće za tu sezonsku radnu snagu povisile. Međutim, oni su i dalje bez ikakvih prava. Ali dobro, u najmanju ruku dobijaju više novaca. No u vrijeme kada je to počinjalo i kada se Kina, zahvaljujući njima, preobražavala u ovo što vidimo danas, to je bila prestrašna i pretužna slika gomile sezonskih radnika, dakle seljaka koji su došli od nekuda. In pustili so otroke recimo doma pri starih 60 starših. milijuna male djece, dakle mlađe od 14 godina, su puštena sama doma. Ko ima baku i deda da se nešto o njima brine ima, ko ne, brine se kako se zna i umije. Najčešće najstarije dijete vodi računa o mlađima i to je generacija za koju se možemo pitati kakvi će to ljudi biti, što će biti u njihovim glavama, da ne govorimo srcima, što mene još više brine. Dakle, došli su, zašto? Zato što su seljaci bez zemlje, oni nemaju na čemu raditi ništa, zaraditi za život.
I takvih je negde oko 400 milijuna koji su gotovo pa neka vrsta viška u stanovništvu. I od kojih je prvo 150, pa 200, pa 250, ja mislim da ih je sada nešto preko 300 milijuna koji rade. U vrijeme kada se, opet kažem, kada je Kina bila u onoj ekspanziji, kada je gospodarski rast bio preko 10, najveći dio svega su obavljali sezonski radnici. Ovo što vidimo, ove futurističke zgrade po Pekingu, Šanghaju, to su radili sezonski radnici koji su, opet kažem, dolazili za svoje plaće. Vrlo često su te plaće i dugo bile 100 eura mjesečno, 80 eura mjesečno i vidio bi 2 puta na dan kako dolaze autobusi ili kamioni, dovezu ih, istovare ih, oni tamo rade. Onda dođe drugi kamion s velikim kazanom u kojem je neka hrana, zazviždi se, oni svi dotrče sa svojim zdjelama i pojedu to što im se da i na večer kasno ih taj autobus vozi u spavaonicu koju ti ne mogu ni opisati kako izgleda. Ne postoji, ja mislim, čovjek u Europi koji bi pristao raditi, a spavati u takvoj spavaonici. Teško je to nazvati spavaonicom. To su uglavnom bili kontejneri sa poredanim daskama na kojima su spavali bez ikakvih higijenskih uvjeta, da ne govorim o udobnosti ili o nečemu što još ide preko toga. A zašto su na to pristajali? Nikoga nije silio, to je istina, to nije bilo prisilnog rada. To su seljaci koji su odlučili da će doći. Pa zato što on ne može ti 100 eura mjesečno u selu napraviti. On ne može, a kad još dobije tu zdjelu splačine nekakve koje je izgledala više kao napoj za stoku nego za ljude, i kada dobije tu dasku na kojoj spava, znači on ne plaća nikakve troškove. On tih 100 eura može gotovo cijelih ostaviti i nositi doma i kad se vrati u selo počet neki život. Dakle, otvoriti nekakvu prodavonu ili nekakvi servis ili nešto gdje će onda moći, i doista je puno njih, zahvaljujući tome se diglo iznad siromaštva i počelo jedan decentni život. E sad, gdje je tu država? Opet kažem, tu je država omogućila da to smiju, nije im zabranjivala, nije im stavljala nikakve pregrade. Tu i tamo bi država vodila računa da im poslodavci moraju isplatiti te plaće, jer bi se događalo da poslodavac bankrotira ili se predomisli pa im ne isplati. Država je uredovala da se tu te plaće isplate i sada, ali tek sada, čini male pomake da ti ljudi se mogu, na primjer, oženiti bilo gdje, ne samo u svojoj regiji, nego mogu sklopiti brak bilo gdje, ali još uvijek nije napravljena ona osnovna reforma o kojoj se govori desetljećima. A to je da se skine taj sistem hukova, odnosno tog unutarnjeg pasoša, unutarnjeg prijave prebivališta, gdje ti jedino možeš ići doktoru i tu djeca jedino mogu ići u školu i ti tu moraš. Ti možeš otići u grad i raditi koliko hoćeš, ali ti tu pripadaš. Dakle, migracija ruralnog stanovništva u gradove svojom voljom još uvijek nije dozvoljena. Možemo reći da je država napravila i to, da je napravila masovnu urbanizaciju. A to znači da bi na jednom dijelu napravilo grad i preselila seljake u grad. I kako je to izgledalo, to nije uvijek bila sretna priča. To su bile traume oko toga da seljaci koji shvaćaju da oni nemaju od čega živjeti, dakle oni nemaju izbora, dolaze sada u neki grad u kojem će živjeti od ne zna se čega, raditi isto tako ne zna se što, živjeti u stanovima u koje su lijepo uredno donijeli svoje kokoši i svoje gdje će se vatra paliti, one velike vokove. To su traumatične, da bih rekla skoro prisilne urbanizacije, koje jesu donijele to da je sad
u sljedećem koraku su se navikli, pa je sad već ova druga generacija je urbano stanovništvo. Ali to su sve zahvati koje se može samo jedna autokratna država primiti, jer inače ko bi na to tako lako pristao da ima izbora, da idemo na referendum, da možemo, ne znam, za to dati glas. To je vrlo, vrlo problematično. Čemu dalje služi kineska petoljetka, plan i taj državni kontrola nad svim? Petoljetka je sve više u vidu smjernica kako će se razvijati, a ne više onako kako je to nekad bilo, da će se po tome dijeliti državni proračun i da će i to tako izgledati, jer na kraju je i taj kineski veliki pokus pokazao da jednu ozbiljnu ekonomiju, a Kina je jedna ozbiljna ekonomija, ona ipak počiva na privatnom sektoru. I privatni sektor daje puno veći dio bruto društvenog proizvoda nego državni. Državni zaostaje, ali je za državu sigurni davalac poreza. Tako da ne odustaje od njega i nikada ni neće odustati. Uvijek će biti i taj omjer državnog i privatnog sektora u nekakvom balansu. Tako da ni jednom riječju ne dovodim u pitanje uspjeh kineske države kad se govori o gospodarskom razvoju, pa čak i o društvenom razvoju. Ali velikim upitnikom se obraća svima koji smatraju da je to uspjeh komunizma. Ja ne vidim nigdje da je to uspjeh komunizma. Ja mislim da Kina sada komunizam i svoju komunističku ideologiju je već odavno zamijenila. Kina ima preko 100 milijuna članova komunističke partije, ali kada pitaš članove komunističke partije u što vjeruju, oni ti neće reći da vjeruju u komunizam. Oni će ti reći da vjeruju u to da će biti građani države koja će biti najveća industrijska, gospodarska, vojna i svemirska sila. Jel? To je kineska ideologija koja ih drži sada skupa sa komunističkom partijom. A što je to što je dovelo Kinu ka uspjehu? Jesu zapravo, kad bolje pogledamo, opet one, pa makar i male, slobode koje su Kinezima dane da okreću novac, da naprave kapital, da naprave taj segment slobodnog tržišta. I to je vodilo Kinu ka uspjehu. Ono što je Kinu dovelo na poziciju takve gospodarske sile sa kojom rijetko ko konkurira na svjetskom tržištu, tu sad možemo reći ima veliku zaslugu kineska država, koja će to subvencionirati vrlo precizno tamo gdje treba i tamo što hoće razvijati, dati svoje subvencije, ali ili to socijalistički, ili to komunistički. Ja mislim da nije. Ja mislim da je Kina jedan čisti primjer fantastičnog kapitalističkog uspjeha. Ja, na koncu imamo pa tudi en tak paradoks, recimo v Sloveniji, njeno, kako bi rekel, državno roditev kot komunizem hvalijo na levi strani, na koncu pa dejanski biznis Kitajci delajo podjetja, pa tudi posamezniki, ki so pa sigurno bolj na desni strani, vsaj v Sloveniji, se pravi. Pa da, ja ne bih sad ulazila u to tko je za što u Sloveniji, međutim ono što ja primjećujem općenito u Europi je da su evropski ljevičari svi vrlo daju imaju ogromnu toleranciju, ogromno razumijevanje za Kinu i ne pretjerano za Tajvan, koji je demokratska zemlja, dakle istinska demokracija, sa istinskim poštivanjem ljudskih prava, sa potpunim poštivanjem radničkih prava i zemlja koja je uspjela postati jedna od vrlo bitnih ekonomija svijeta bez tako drastičnih imovinskih razlika. Tamo zapravo nitko nije zakinut, iako naravno postoje oni ultra bogati, ali ne postoji tolika razlika kao što je to u Kini. Međutim, da, to ne privlači evropsku ljevicu. Evropska ljevica je oduševljena onim što vidi da se događa u Kini. Ja. Zorana, hvala lepa, hitro je minil tudi danes.
In pa mislim, da so odprla predvsem njih tem, ki mislim, da moramo še kdaj v prihodnosti kaj se pogovarjati o njih. Tako je.